Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Colosas, Kapitulo 2, versikulo 8 aginggat 10. Ngarod, aganad kayo tapno di na kay adipenan ti kinasirib, nga aggapo kadagiti sursuro nga impatawid dagiti tattao, kan dagiti espiritu nga agturay iti lubong. Awan serbi kan mga lilaw dagitoy apampanunot. Katsanda nga aggapo kan Kristo. Bueno papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Eloisa, kayat mo ka di amaamuan ti future mo? Kasano? Mapanta agpapalad. Mamati ka iti kasta? Wen, ado ka no ti pimod no apinaladan day jay amamalad. Iso mapanta. Sa dino ti ayan dayta. Itala nga umay diti lugar tayo. Kasanungay, kat adamot klase. No awan klasem Manungay ti bayad. Mangted ka lang iti nga gasot. Kasla sa anak mo't amamati ngamin iti kakasta. Awan matidakas na, no padasen ta. Agpahula ka kadimat, Wan ko madam. braha ti usarakan ka. No anya ati mayat. O sige, mangpidot ka iti baraha. Aday ta, madam. Dayto di pakasaknan ti love life mo. At ka din boyfriend mo. Adan, madam. Likli ka mon dayta a boyfriend mo. Anya? Dayta ti mangipaay iti paggad iti biyag mo. Kasanungay ang mapasamak dayta. Basta likli ka mon tanasapapay. Tingay mo't karir ko, madam. Anya ti makit-kitang. Saan ka makalpas iti panagadal mo? Taapay. Gapo iti dayta a lalaki, a boyfriend mo ita. Anya ngay nga ro tirumbang nga aramita. Likli kam dayta a lalaki. No di mo kayat a mapirdi ti future mo. Daddy, mamati ka kadi iti palad? Saan? Apay nadamag mo na ita. Pinadas ko ngamin tinagpapalad. Kuna di mamalad, asa anak ka no ama ka-graduate. Tabay ka no? Gapo ka no iti lalaki. Dilikli ka mo na kita lalaki. Daddy, No lalaki tilapad iti arapap mo. Nasken nga rod nga adaywam ida. La 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 la. naragsak ka man ita. Kasano? Makapaisemmet ngamin ti panang palad kanyak ni Madam Idikalman. Apay, anya ti impalad na ken ka. Napintas ka no ti masakbayak. Pati love life ko. Nabaknang ka no ti mga sawa kanyak. Imbag ka man. Apay, sika, Eloisa. Anya nga ti palad na ken ka. Nagmadi. Ha? Jakto kayatin tagpapalad. Mano ti binay hadam aya. 100 laang. Si Kangay. Ninayunak. Inaramid ko 500. Anya? Eloisa, iha. Rabiin, nakariin ka pa ilaang. Agre-review mami. Apay, adamanan exam yo. Awan? Ngam, jak kayat abo mabati grades ko. Jak ngamin kayat ama pa ay kayo kini daddy. Kayat ko makaturpusak iti panagadal ko. Rumbang laang. Ngamin, dagiti kakabsat mo, nasa pada anak asawa. Nalpas mo din exam tayo. Iso nga entay agpipiknik. Da kayo lang. Oh, kita am day tangaw galim. Nag-KJ ka. Jak kayat ti sumurot, tani, graduating tayon. Simbrik mo tan. Tumulong aklangan ni Jabalaymi. Nalabos ka mat.
Jak nga rod kayat apo may sujay impalad da kanyak. Ngaan niya. Delikado akano kadagiti karayan kas kadabaybay. Taapay. Kud, amangan numalmasak. Patpatsyamat. Oray anyapay ti bagbagam. Talaga ajak kayat ti sumurot. Priority ita ti panagadal ko. Oh, princess. Apay dagit ay sagsaganam apag. Mapan kami kano agpipiknik kadagi ti barkadak, Uncle. Sa dinaw, J Beach. di ka unay umat-adayo, ah? Saan, Uncle? Kansan kayong agpakarabi eh. When ka di, Uncle? Katika nayon nga ipalagip ko kun ka, princess. Liklikam dagiti lalaki. Amok day ta, Uncle. Aganad ka, ah, tanay. Bitch, ti papanan niya. Eloisa, apay asaan ka asimurot? Nagpiknik kami. Ado nga minti naramid ko. Adda kala dito'y library. Wen, iso asaan ka na tagari. Tanda ka. Jackman amukan ka. KJ kamot una yan. Bayan na kadilatan. Ma-enjoy yung matlat ta tilakad yo, oray awana. Sa balilat tamot ano, adda ka. Pagkaskas tam aya. Gapo ka di iti pa ng paladdakan ka. Apay magkatawa ka. Ay, sige nga Roden ha. Panawan kan dito'y library. Ag-review ka lata, Eloisa. Ayos, simbrikan. Manulaangan a week's enrollment manan. Di mo pa ilaang panunutin day ta. Isagsaga na akon. Ay, wan kayam. Anya ti plano mi ta simbrik. Awan, Ay, intakit agbuya iti sini. anya, Kalpasan na, agpasyar ta. jak kayat. Apa di mo kayat? Jak nga rod kayat. Amom mi Loisa, nauma akon. Anya, Nasaysaya at san break tan. Kat agaram akon iti sa bale. seryoso ka? Awan mo't gayam sir-sirbi mag-girlfriend. Awan mo't oras mo kanyak. Good luck lang iti panagadal mo. Tayso dayta ti priority. Eloisa, dagdagasenda ka dagiti barkadam. Nasaysaya at no'y bagayo nga agawid dan, mami. Apay ngamin. Anya ti mapaspasamak ken ka. Di mo maten kayat ti rumwar dito'y balay. Kayat ko lang nga i-concentrate ti panagadal ko, mami. Okay, sikat ti makaam mo. Makauray dagita pasyar-pasyar. Uray day tapan na ki boyfriend. Makauray. Nana, kumusta ka yon? Ha? Pasensya kan balasang ko di ka malagip. Da kayo at talaga, Nana. Siyak ni Princess. Nagkitaan ta idin. Barkada kan classmate ko ni Eloisa. Aya? Saan ka na mabig-big balasang ko? Manumot ngami na natawan, tinapalabas. 5 taon lang mat, Nana. Kumusta ka yon? Bumakbaket akon, balasang ko. Ay, jak pa yan makakita iti adayo. Ningay Eloisa, Nana. Sa dino ti ayan na itan? Umay ka ijay balay, balasang ko. Tapno makapagsarita kayo. Awan kayo matngaminan iti sigod a paggigyanan nyo, Nana. Imakar kami ngaminan iti subdivision. Tanangalan ni Eloisa iti balay mi ijay. Umay ka, ta ibagak ka ni Eloisa. Wen man, Nana. Talaga nga umayak. Anya itayan ti number ti balayo, Nana? Nasabat ko ni Princess ijay sentro. Kat, kumusta matanda di agayam ko, mami? Limok magmatan.
Imbagak nga rod nga umay nakapasyaran. Intadyo ko mati address to'y baro abalay tayo Tapno nalaka na amabirukan. Wen, iso apadaanam, taimbaga na nga umay. Ay na, agkita kami matlaangan iti dayjay agayam ko. Ay na, dakdakkel man itan ti balayo, Eloisa. Wen, siyak tinangala iti house and lot dito subdivision, friend. Mayat siguro ti trabahom itanan niya. Wen, amom, saan mat apimud no di palad kanyak idi? Anya? Nakagraduate akmat iti panagadal ko. Ken, addan na talgad at trabaho. Ay, nasaya at ano kasta, friend? Si Kangay, Ha? Adamot ten trabaho ka, sa bagay. Mayat mat di impaladakan ka. Nga agbalin anapintas ti masakbayam. Siyempre, Ay, ningay mat nga ta Freddy. Kumusta? negosyante itan. Idi nagkita kami, damdamagan na ka. Wen, ibagak tuman ti address yo. To may nakapasyaran. Uy, saanan? Ang mga nuaddan asawa na kat agselos pa'y. Single pa'y laeng. Sikat samot ti or-orayan na, friend. Princess, aldawad. Wen gayam anya. Aglako ka pa ije palengke. Wen uncle. Dagiti natang nga ilakom ngay, di mo pa iurnaos. Nagrigatan ti kastoy. Ay apo, no nagadal ka kumaide. Saan ka kumangaglaklako lang itinatang ije palengke? Wen nga rod, uncle. At daamin kan kaagundaway ide. Nakibarbarkada ka lang. Simurot kay ti lalaki anang loko laeng kan ka. Iso nga anusam aday ta pinilim abiyag. Saan mo't gayam apod no ti palad? Kanya palad. Ay, awan, uncle. Kanakan, tinapinta sa masakbayan, ket depende iti tao dayta. No kayat mo apumintas ti masakbayam, ket sumaya at ti biyag mo. Agsalukag ka, agtrabaho ka, aggagat ka, princess. Di off mo ita? Wen, sika, day off mo mat? Ada negosyo kay Loisa. Kukak ti oras ko. Imbag man. O sika, kamusta kan? Mayat mat, agtrabaho ak iti may sabang ko. Isumot lagayam ang nakapimpintas kalata. Saan mat? Siguro, saan mo tinadakas no arman ka? Sika man? Saan ta pa nakasagana iti? Ngamita, matured tan. Awan mat sigurong tilapad. Di mo lang amo. Nagpahulak mat idi. Oh, Wen, impahulak. No asino tagbalin a lifetime partner ko. Kat siga kanuman. Isong aging gaita, singgulak pa ilaeng, talagang orayan ka. anya? Datayo ti mangpili no anya ti masakbayan tayo. No agaramid ka iti nasayaat tumat ti dumtengkan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay. Nainbag nga oras kada kayo amin.